tubanze twinjire kuri no nkuru ivuga ko abamaneko b'u Rwanda ndetse n'abo Burundi baherutse guhura. Aya makuru akavuga ko rero intumwa zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda ndetse n'iz'u Burundi ziherutse guhurira mu ntara ya Kirundo, ziganira rero ku bibazo by'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Izi ntumwa rero zahuriye muri hoteli Royal North iherereye mu ntara ya Kirundo, zihura ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025, zigirana ikiganiro cyo mu muhezo cyarangiye saa 10 z'umugoroba. Imwe mu ngingo ikomeye rero zaganiweho no kuba Uburundi bwafungura imipaka yabwo n'u Rwanda. Iyi rero imipaka ikaba ifunze kuva mu kwezi kwa mbere 2024 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yashinjaga u Rwanda gufasha umutwe twaje intwaro wa Red Tabara. Leta y'u Rwanda rero yo igahakana ibyo birego, isobanura ko idakorana n'uwo ari we wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ikagaragaza ko kandi yiteguye kujya mu biganiro byatuma umubano uzahuka. Ni mu gihe umubano rero wari ukomeje kuzamba, byanagezaho Ndayishimiye yabwira urubyiruko rwari ruteraniye Kinshasa kazafasha abanyarwanda agakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyo gihe ni amagambo leta y'u Rwanda yamaganye. Umubano rero w'u Rwanda n'u Burundi wazambye kurushaho ubwo ingabo zabwo zatangiraga gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu burasirazuba bwa Kongo. Muri icyo gihe rero byanavugaga ko abayobozi bakuru ba FDLR bakorera inama mu Burundi ndetse ko banafite imitungo i Bujumbura. Byose bikaba byarashimangiraga umugambi wa Ndayishimiye wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuva rero mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025, Ndayishimiye yumvikanye avuga ko yiteguye guhangana n'u Rwanda. Gusa yahinduye imvugo ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri nyuma y'ibiganiro yavuze ko yagiranye n'inshuti z'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kwezi kwa 9 2024 yari yatangaje ko Abanyarwanda n'Abarundi ari abavandimwe, bityo ko bakwiye gucoca amakimbirane bafitanye. Icyo gihe yari yagize ati Abanyarwanda n'Abarundi turabavandimwe kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari. Minisitiri Nduhungirehe yatanze buriya butumwa nyuma y'amezi 2 buho yari yahuye na mugenzi we Burundi Robert Shingiro muri Zanzibar, aho bari bemeranyije ko ibihugu byombi bizaganira ku buryo bwakwiyunga bidasabye umuhuza. Urumva rero kuba abamaneko bicaye akavuga bati reka turebe uburyo twaganira buriya urwego rw'ubutasi ku mpande z'ibihugu byombi, abari urwego rukomeye, abari urwego rumenya amakuru mbere, akenshi ni narwo rwego runakoresha izindi nzego. Akavuga ati ariko dufite amakuru ana byagenda gutya, none iyo bigeze nko mu bintu nk'ibihugu bitabanye, ndagira nkubwiza ukuri nk'ubu ngubu nko mu Rwanda ntago habura abantu banekera leta y'u Burundi. Ni mu gihe no mu gihugu cy'u Burundi ntago habura abantu banekera leta y'u Rwanda. Kandi abo bantu kugira ngo byumve neza bashobora kuba ari Abanyarwanda cyangwa se bashobora kuba ari Abarundi ku mpande zombi, cyangwa bagashobora kuba ari n'abantu banakora no mu nzego zikomeye, inzego zikomeye zo mu rwego rwo hejuru, aho ushaka gusanga nyine ibyo ni ibyo kuneka ntago bibareba cyane. Ariko umuntu akibaza no kubera iki uyu munsi amagambo hariya ubushize Evariste yavugiye i Kirundo avuga ati icyo gihe hari habaye amapfa muri Kirundo mu kwezi gushize, hari habaye amapfa. Amakuru y'avara Kirundo avuga ko havuye izuba ryinshi abaturage ntibeze. Leta ifata gahunda yo kubagezaho ibiribwa. Nyuma y'uko yagejeje ibiribwa, Ndayishimiye ubwo yari yimanukiye abwira abaturage, arababwira ati rero mwebwe abaturage ba hano mugomba kwitegura, nimurye bino biryo tubahaye ngo musinzire umugonda josi, ngo muhoreyo mugone, ahubwo mugomba kwitegura intambara. Ati kubera yuko n'amateka, ati muzabaza hano impamvu yitwa Kirundo, muzabaza abantu bahari abi Bugesera barabizi hakurya mu Rwanda. Ati tugomba kuzarwana twivuye inyuma kuva ku bari ku rubibi rwa Tanzania n'u Burundi, aho yise Nyanzarake, kugeza hano muri Kirundo.
rero aho yavugiye ayo magambo niho bamaneye kuba impande zombi bahuriye. Kubera babahahuriye witwa Ndayishimiye ashobora kubabona ko mu by'ukuri ikarita irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo arimo gukinana na Tshisekedi hari gishobora kwanga, kubera ko ibimenyetso bya mbere byatangiye kwerekana ko hamwe yanze Bukavu na Goma, ndetse intambara ikaba irimo kumusatira ku mupaka w'igihugu kiwe. Ndetse M23 ishimiye bushize umwaka utangira igihe yari ari kumwe n'abadiplomate nabwo yavuze amagambo aravuga ati abantu barimo kurwana muri M23 ni abantu barimo n'abarundi ngo leta y'u Rwanda yakuye mu nkambi zitandukanye ziri hano mu Rwanda, ubwo ni yavugaga mu nkambi ya Mahama, ababashyira mu myambaro ya M23 bajya kurwana. Urumva yari afite ubwo avuga ati abantu n'ubundi ni bene wacu bahunze igihugu, bashobora kuzisanga binjiye mu gihugu cy'u Burundi, kuko icyo gihe yaravuze ati niba nta kintu gikozwe intambara ishobora kuba iy'akarere. Ku bijyanye n'ingingo mu by'ukuri ubwo twareba niba koko cyane cyane ko bari abamaneko b'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ingingo baganiriyeho imwe ishobora kugira icyo yafasha harimo no kuba kuri uyu munsi bavuga yuko imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi ishobora gufunguka. Se koko imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi ishobora gufunguka? Nyine nemera ko muri politiki ibintu byose birashoboka. Ara politiki nyine n'abantu ikinwa n'abantu kandi ibihugu n'abantu, noneho ibihugu by'abaturanyi byo na aferi buriya ni nkuko wakivanga muri aferi z'umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo baratukana. Munsi umwe nigeze umugore sinzamwibagirwa, umugore yashwanye n'umugabo baratukana hasi hejuru, bigeze hagati umugore abwira umugabo aramubwira ati wowe n'ubundi za gahunda z'abashakanye zarakunaniye, ati n'ubundi igikoresho cyawe nta kigenda ni gito. Urumva abantu baraho bahuruye ati wowe, ati andi magambo sinayavuga, yari amagambo akomeye cyane. Aramubwira ati we n'ubundi nta abana muri kino gitondo arabadukurikiye wenda kuri YouTube, abantu ni bakuru registeringa kuri YouTube ugomba kuba uri hejuru y'imyaka 18, ariko kuri radio abana batarajya kwiga muri ano masaha rwose. Mbere aya masaha twashaka kuba twavuga ibyo dushaka abana bagiye kwiga, ariko uwo mugore yabwiye umugabo amagambo akomeye agerekaho n'ibindi avuga ati wowe nta n'ikintu buriya niyo byagenda gute nta muntu ushobora kongera kuduhuza cyangwa se ngube wanja hejuru. So ntayo magambo yakoreshe, ariko my friend yabimubwiye saa 4, saa 11 bari bamaze kwiyunga, aferi zose zarangiye arimo aramutekera, barongera baragumana kandi ubwo hashize nk'imyaka 8 n'ubu baracyari kumwe. Ariko ukurikije nk'amagambo yari yavuze, wowe ubirebesha amaso nk'umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu rwose yana ntago bazongera gusubirana. So rero n'ibihugu by'abaturanyi buriya umuturanyi mu by'ukuri nta hantu wamushyira, ni wafata igihugu cye ngo kimuru gishyire kundi mugabane. So kuba rero imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ishobora kuba yafunguka cyaba ari ikintu cyiza.